Pozdrav svima, hvala vam što gledate i ovaj snimak i hvala vam što ste gledali moj prvi snimak. Zaista nisam očekivala da će naići na takav prijem. Evo i danas vam se javljam iz parka u blizini mog haustora iz dva razloga. Prvi je da izađem malo iz kuće jer sam već 4 dana u karantini kao i pola planete Zemlje, ali drugi razlog je da vam pokažem kako je situacija ovdje u stvari normalna. Se čuju zvuci auta i ljudi i djece s igrališta i mačaka, ptica, pasa, sve se, eto, rekla pasa, sve se odvija svojim redovnim tokom, s tim da se naravno konstantno napominje i podsjeća da trebamo voditi računa naravno o higijeni i o kretanju. Nažalost, broj pacijenata, broj oboljelih je porastao. Mislim da je to sasvim normalna tendencija jer zaista u pitanju je pandemija i mislim da i bez obzira što saznajemo da su brojke veće, da ne trebamo paničiti. Mislim da u ovakvim okolnostima moramo zadržati zdrav razum, da moramo zadržati pribranost i naravno trebamo se pridržavati osnovnih pravila, kao što sam već rekla, higijenskih i mjera ograničenja kretanja. Što se toga tiče, od jučer ili prekjučer ovdje je uvedeno pravilo ograničenog kretanja. U stvari nema ono kao, čitala sam u Srbiji, postoje hapšenja ukoliko prekršite policijski sat ili ne znam, u drugim državama čitam da su novčane kazne, toga ovdje nema, dakle nije nikad navedeno da, evo sad već imamo društvo, nikad nisu naveli da treba da je zabranjeno izlaz. Zvanične zabrane toga još uvijek nema. Koliko vidim iz vijesti i iz medija, konstantno su u toku dezinfekcije metroa, autobuskih stanica, autobusa i to sve na dnevnoj bazi. Dakle, redovno se to održava i što je uvedeno od jučer ili prekjučer jeste da se sva javna mjesta moraju zatvoriti. To je jedina zvanična zabrana i sasvim je logično, naravno. Dakle, barovi, kafići, kina, pozorišta i sve ostalo je zatvoreno, osim tržnih centara. Oni su još uvijek otvoreni, ali ograničene su im satnice, dakle otvaraju se u 12 sati, a zatvaraju se u 20 sati navečer. I to je ok, sasvim normalno, s tim da mnogi butici koji rade, koji imaju svoje radnje u tržnim centrima su zatvoreni. Mislim da će tržni centri skoro, ako se nastavi porast oboljelih, da će i centri biti zatvoreni. Da, ovo mi je veoma bitno. Pročitala sam komentar, odnosno upit jedne naše državljanke koja je kupila preko agencije putovanje s mužem za Istanbul u aprilu i pitala je da li je moguće doći ovdje. Ja mislim da više u tom periodu neće biti moguće, ali to može biti dezinformacija, tako da ne bi da širim. Znam da su Pegasus letovi otkazani ne samo zbog virusa, nego i zbog manjka putnika. Turkish Airlines je letio do prije 2 dana, koliko znam, a sad da li leti, nisam sigurna. Ali ako ste turiste, ako ste kupili termin preko agencije, ja vam ne bi savjetovala da dolazite jer sve je skoro zatvoreno, a drugo, zaista želite li rizikovati da se izlažete oboljenju, tako da pokušajte odgoditi ipak putovanje možda za neka bolja vremena. Ja sam odgodila svoje, otkazala sve što sam planirala, čak šta više, nažalost, neću moći doći ni u Bosnu, zato što ne želim da provedem 14 dana u karantini, jer pretpostavljam da će, još uvijek nije stupila na snagu za Bosnu i Tursku, ali mislim da će se uvesti također i na toj relaciji. Tako da mislim da nije vrijedno rizika, nije vrijedno da zarazite svoje članove porodice i da se ovako kolokvijalno rečeno peglate zbog toga, jer znam da vam neće vratiti novac, ali opet ništa nije vrijedno zdravlja. Ja ću sad nastaviti dalje, idem do arene. Arena je otvorena do 20 sati. Da vidim kakva je situacija, čista znatiželja i da usput možda kupim još par stvari koje mi trebaju. Najvažnije od svega je zaista da vodite računa o svom zdravlju. Želim vam da budete zdravi, ukoliko ste bolesni da ozdravite. Hvala vam još jednom što gledate ovaj video. Sada vam malo pokažem ovdje ovaj moj parkić.
uvijek je ovako, nemojte misliti da je prazan samo zato što je to danas tako, nije, uvijek je ovako, ali lijepo je. Malo je sad hladno pa idem nastaviti dalje da se zagrijem hodanjem. Dragi moji ljudi, zaboravilo se i hodati ovih nekoliko dana što se nije izlazilo. Evo vidim znac proljeća su tu, jagorčevine su, ljubičice, sve je tu. Sve izgleda normalno. Ja sam se vidi iz snimka da su kafići zatvoreni, pekara je zatvorena i sve osim, ne znam kako je situacija unutra u areni, ali evo ovako je svana i to je sasvim ok i normalno za okolnosti u kojima smo. Ajde da vidimo kako je tamo. Evo već se smrkava i ja sam došla do ovog našeg najbližeg shopping centra Arena Park i iz priloženog se vidi da je sve zatvoreno, da su sve prodavnice, dućani, kafići, slastičarne zatvorene, a uskoro će pretpostavljam biti zatvoren i shopping centar. On je polotvorenog tipa pa još uvijek, pretpostavljam zbog toga još uvijek otvoren, ali sumnjam da će to ostati tako. Inače, u normalnim okolnostima ovaj ovdje dio je prepun. I evo nas, ušli smo napokon i u shopping centar i zaista nikad ga dosta nisam vidjela ovako praznog. Nikad, i nemoguće, jer je ovo u stvari centar društvenog života našeg cijelog komšiluka. Evo sad vidite iza mene prazno. Skoro svi dućani su zatvoreni, pretpostavljam da će zatvoriti ove preostale. Evo. Da vidimo. Sad ću vas malo provesti oko. Odmaknem. Ne znam, hoćete li me moći čuti, ali evo javljam se iz shopping centra koji je pa evo mogu reći skoro 99% zatvoren. Otvorene su samo neke prodavnice, a općenito sve je zatvoreno. Ne znam kako je bilo tog dana, ali evo, sat vremena prije potpunog zatvaranja Arena Park je prazan shopping centar kao nikad do sad. Apsolutno nisam nikad vidjela ovakvu situaciju. Ali eto, to je to, mislim, to je sasvim normalno u okolnostima u kojima smo i iako je osjećaj čudan, iako je osjećaj doći u prazan shopping centar kao doći u grad duhova, ipak sam sretna što je ovako, jer ovo je jedna od mjera koja će nam biti korisna u suzbijanju pandemije i ako je to jedina žrtva koju trebamo podnijeti, pa neka bude. Idem još jedan krug napraviti, idem kući, što je sigurno. Nadam se da ste me čuli svi. Evo ovako to izgleda sad za mene. Evo ovako, sve je zatvoreno. Nakon posjete shopping centru svratila sam u jedan od supermarketa da vidim čega nedostaje i na praznim policama ispred je nekada bilo brašno od 1 kilograma, ali s obzirom na veliko sniženje cijene, to je bila neka akcija, čini mi se, rasprodato je i mislim da bi ista situacija bila i da nisu vanredne okolnosti. Vidite tamo tjestenina još uvijek ima normalno, čajevi su tu, dakle svega ima i ono što me najviše raduje jeste da se ljudi masovno ne otimaju i ne otkupljuju
namirnice, to jeste da su još uvijek supermarketi, tržnice i prodavnice u stanju dopuniti svoje police i zalihe. Voda je tu, mineralna voda, kao što vidite, prolazimo pored tih polica. Kikiriki. Ovdje je malo veća gužva na povrću, ali to je sasvim normalno jer voće i povrće su namirnice koje ne mogu opstati dugo, odnosno ne možemo ih čuvati kao konzerve, tako da je sasvim normalno da se svaki dan ljudi pokušavaju podmiriti u tom pogledu, ali i s te strane nema nekih posebnih problema. Dakle, nisam primijetila da nečega nedostaje. Evo, pogledajte dalje sami, ulje je tu. U ovom supermarketu police uglavnom izgledaju ovako i u normalnim okolnostima. Evo, vrijeme je da se vratim kući iz ove svoje produžene šetnje, iako sam planirala otići samo do parka i do arene. Napravila sam jedan krug i otišla do supermarketa u kojem sam primijetila da je sve ok. Vidjet ćete i vi, malo sam tajno snimila, nadam se da neće biti problema. Nisam htjela da privlačim pažnju. Osim brašna je nestalo s police i toalet papir onako stalno moraju dopunjavati. Stalno ponavljam istu toaletu, tako je kako je uvijek ovdje. Sad se vraćam kući. Evo, nekim čudom, iako je skoro sve zatvoreno, stvarno ima dosta raje na cesti. Ne znam sad da li je to dobro ili loše, evo moj frizer recimo radi. Mogla sam se ići pozdraviti. Ajde, možda neki drugi put. Evo, teško mi preći ulicu. Ne može se ulica preći. Eto, ajde nekako živo iz glave da pređem. Eto, prešla. Imam još pješač da vidim ako budeš. Pozdravamo vas Misi i ja iz našeg toplog doma. Ja sam se vratila iz šetnje i sad mogu ovako koliko toliko u miru da rezimiram današnji dan. Sretna sam što ljudi nisu emotivni, to jeste što nema neke veće panike i ne može se reći da je situacija posve vanredna, iako jeste. Žao mi je samo što još uvijek postoje velike gužve na ulicama, bez obzira što je shopping centar skoro pa posve zatvoren. Jasno je, razumljivo je da ljudi žele da se još uvijek kreću, žele da se osjećaju normalnim. Ipak, mislim da bismo trebali da vodimo više računa o svemu. Jel' tako, Misi? Misi danas htjela da ide iz kuće. Ja kažem, ne možeš jer ima korona.